Okey, bersihkan siput sedut, masukkan air dalam bekas, kemudian masukkan siput. Kemudian gaul. Laga-lagakan. Okey, dah bersih, kita bilas dengan air. Kisar, cili api 10 biji, bawang merah 3, bawang putih 13, halia setengah inci, dan kunyit seinci dan serai sebatang. Okey, sementara tu siput ni kita celur celur dengan air panas. Bismillahirrahmanirrahim. Celur dengan air panas. Okey, kemudian kita tos dan kita ketepikan. Bahan tadi kecuali serai kita potong kasar, kemudian kita blend. Okey, style saya masak satu lagi. Saya sediakan apa? Pucuk kaduk ataupun dalam bahasa Banjarnya sirih mengkarung. Okey, bahan kisar ni kita kisar bersama dengan sedikit santan cair. Okey, kita kisar tak terlalu halus So kemudian kita panaskan tanpa tumis. Masukkan serai sekali. Okey, kita masukkan juga 2 keping asam gelugur. Bismillah. Garam 1 sudu teh. Kemudian kita masukkan daun kaduk. Saya masukkan daun kaduk sebab saya suka wangi daun kaduk. Okey, bila daun kaduk dah layu, baru kita masukkan santan pekat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan akhir sekali kita masukkan siput sedut. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita kacau kerak sikit sebab kita tak nak kuah sampai pecah minyak. Kalau kita tak gaul, kuah akan pecah minyak. Okey, bila kuah mula mendidih, kita tutupkan api. Kita tak nak masak lama sangat. Okey, kita kaut dan bolehlah dihidangkan. Jumpa lagi Jalan Siri bersama saya di Atangnya Orang Banjar.